Orada motostan un aldım. Bir müşöktü 2000'den. 2 müşöktü 4000 aldım. Kim polisiyanın baldarına uçurap kalı alar değişti gelip proyekte kaldırıp mı? Bir müşöktü 1400'den aldım. 2 müşöktü. Akçanızı qaytarıp berdi oşunda? Qaytarıp berdi o. 1200'den qaytarıp berdi. Sizlerge çoğun rahmat. Ömürlü baktı o. Uşunduk tekşerip eldin soğuna kalıp eldin batasına da verdiler. Giyim geceklerdi. Kreditke alsanızlar bu. Dergimiz Özgün Şahri Akbarali Soda Borgo. Nalar 110 dolar, 115, nalar 100. Bunun da şunda öyle bak. Azmaz, çok şundaydı. Bir cerime ay olup kaldı. Ana Özbekistan'a da geliyor olacak şey. Gürüç. Bağısı bir değil ha. Kaynardık ha. Kakır en kımbat kakır. O murul kılıyor şimdi. Bir yıl kumbat yaptı. Bu parayı tasın. Üç seyredin sonunda. Ana kim sattı da? Hoca oyunu gir. Bununla kız veriyor. İçine düşürüverdi. Handay Canla çoluk salıngan. Önce gelip kovays bu. Nege 1650'den bulacak. 550'den alt çıtırdık laboratuvarda. Plesteri suru atar. Kay yerden? 1550'den kay yerden alıp adasın? Bu kuruşlardan alırsan. 1550'den kaçını alıp? 1550'den alt çıktırdık. Özümüz maşına yönettik. Plesteri suru atar. Ungelevi 2 günden beri zvantet açat. Ben çıkmadım öyle geçen. Yok, nakladnamızı görsetseniz. Nakladnayı var mı? Nakladnayı bergen yok. Bugün toplar ban okumayın alıp çıktık. Kaç yerden alıp çıktınız? Yemeden 10 kuruşlardan. Çok düşür desek вообще düşürmeydi de misalı. Вообще düşürgen yok. Az andan koru satmay kamap koyuyoruz da bulacak atığış o da az bar. Gece kımbat alsa kımbat satadı da. Yok anday bunu olur niye jönjürö. Kımbat bol bolgonu üçün jürüşü. Anda sırtdağlardı alıp girgizgile de. Al deme. Ece. Peki siz kimsiz? Uşu kakışı şu satarız bayıtamı. Siz oylap kaldınız. Ha bu tek şerif gelgen balakan da bu tecrübesi yok. Oo uşu Sırttağlar öz bağısında da girip atar. Anda Sırttağlar öz bağısında girip atar. Yürümüz hazır. Bunday kılay. Al bağla. Al bağla. Bunlar tıkın al bağla. Yoldu boşaltın. Misafir bir ailelerimiz lazım. Günümüzü geldik. Kaydan alalım. Zavodda nece? Bizde dana zavodda boyaslar şu zavodda. Reis çaka git otkanlar. Çoğun Kançadan. çoğun zavodda. Anday, bunday kılmada. Biz hazır geldik de gelsek yürümek için. Emesler, bunday bir şundayız öyle. Hazır. Günümüzü bir kaptan öyle gerekli bizge. Hem kayıp mı olsa da hem tırşık destek oldu. Reis çaka git otkanlar. O şöyle 1250 1300'den beri de. Kazakistan 1400. Kazakistan 1400. Rahmat balдар boldur. Жақсы кыдырыпсыңар. Panika кылбагыла. Panika жоқ бұл жерде. Берді ушул сатуучуларла паника болса, элер паника жоқ. Эң жакшы. Kim polisiye turar, lavabo turar. Hazır şu dakikalarını tekşerip durup kimden alganın, kimden yasaganların bardırın bularına özünü jarasa, mecam çekide жооп берет. Ошон үчүн отурган. Эч кыжылат болбой турдурлар. Мен бүгүн мал базарга барып дагы ошончо мен халктын астында айтып келдим. Азыр мына губернаторубуз дагы келип Кушап базарында, Өзгөн базарында баарын кыдырып, Ошто да кыдырып, Карасун да кыдырып келип атат. Кудайга шүгүр, мындай кооптонууга эч негиз жок. Ошондуктан урматтуу туугандар, бир нерсени аларда, ундаларды айрыкча, любой продукцияны аларда эмне үчүн кымбаттаттың, кайсы негизде кымбаттаттың деп айтылат.
негизsiz kımbatlanganlar mizam çekildi katlı cevapka tartılar. Buna bugün sizlerin gözümüzde şu, buna hazır şu eçekenin, buna hazır organlar özlerince teriştirir. Hazır baravuz ağada baravuz. Hazır. Ушундай фактылар болсо милицияга кайрылгыла. 102 де байланыш кылат. Баланча жерде баланча сатылат. Анан бир нерсени айтып кетейин. Кара суудагы даназыкта өзгөндө ундун, эгиндин, буудайдын запасы 6 айга жетет. Ошол эмес, Жалал-Абад, Баткен бардыгына жетет. Кыргызстанда ундун запасы бар. Ошондуктан паника кылбагыла дагы бир спекулянттарга алданып, акчаңарды берип койгон. Анан эми ал спекулянттар өзүңөр чуркап барып алып атпайсыңар, ошондон болот атпайбы? Ой, бар да кантип жок. Үйдө ун жок. Жок, андан эмес. Андан эмес. Бир күндө элдин баарын уну жок калбайт. Эже, мындай кылалычы. Мына азыр Куршапка кирдик азыр. 1350-1400 сомдон. Азыр мен bir çıkardığın alayında bulağa girsem 1700 lira. Кайсы жер? Мына азыр кымбат барыңдар. Өзүңөр биле отпай, элдер чуркаса булар да кымбаттап атат. Эми ушундай маалда Мына сиздерге факт тура. Азыр накладойну көргүлө. азыр текшерет. Мына 2 күндөн бери. Уксаңар 2 күндөн бери бир кеминде 10 киши Ноокатта, Араванда, Кара сууда, кече өзгөндө дагы паника кылгандар. Анан кымбаттатып саткандар штрафка жазасын алып атат. Чоң штрафка. Булар бир 10 миң сом, 20 миң сом тапса, буларга 50 миң сомго чейин штраф салганга чейин барып атат. Ошондуктан маселе жок. Мына кыдырып жүрөбүз. Un бар. Анан bir колго bir эле мүшөктөн беребиз. Эмне үчүн дегенде, силер 5-10дон алып, анан ар жакка алып барып сатып атасыңар кайра кээ бирөө. Андай да болбойт. Анан ушундай маалда элди алдап акча табабыз деген бул Кудайга да жакпайт. Elder bizge un gerek de. Eli yotak kıymat al dedi. Булар ант беш керек. Ант беш. Sen o koşullara koy. Элди ойлоп коюш. Elde oyna. Кара сууда мына 1200 сом, 1300 сом. Satıcı pul versene sen. Дан азыктык. Жана өзгөндүкү 1000 сомдон, 1200 сомдон тиги мел комбинатта un турат. Аласыңар. Anan aksakallar, bunda da düşündürüp koyulaçı. Buna burada kандай yaşasınlar, şundan da kasaya veriyorsun. Man kımbattığın yok. Mandı alıp varıp cey vergiler. Anam bir koltuğuna oturan bir hiç neyse yok. Buna Kazakistan asılıp durar. Günde un girip atar. Buna bugün bizge de kırklarla un girip atar. Ya bunu gönderdiğine bir aşağı taksili örmediler. Gel bunu almayı bağlar. Anam yeltenler. Анан эң негизгиси көп чогул багыла. Колду жууп тургула. Тазалык болуш керек. Той аш токтоду. Спорт оюндары токтоду. Туура түшүнгүлө. Мына Кореяда түштүк Кореяда. Чиркөөдө сыйынабыз деп кирген bir адам 400 кишиге жуккузуп ошондон тарап кетти элдин баары. Ошондуктан мечитти да азайткыла. Ачык айталы. Баарыбыз мусулманбыз. Саудовский Аравиянын өзүндө жума намаз үйдө окулуп калды. Аравиянын өзүндө. Ошондуктан баягы биз бирдеме айтканда, бир нерсе айтканда, ой булар айтып атат деп азыр тиги мына телефонго тартып атасыңар. Ушуларга көп ишенип калдыңар. Андан көрө официалдуу телевидение турат, КТР турат, ЛТР турат. Биз бийлик турабыз, бизге ишенгиле. Ишенгиле. Андан башка эме жок. Бири-бирибизге ишенели, сыйлайлы. Болду, эч кандай маселе жок. Анан эле интернетке тиги чыгарып үйттүр, баланчанын түкүнчөсү экен. Ата бабаңа тааныбаган кишилерге ишенип атасыңар. Ошондуктан паника кылбайлы, сабырдуулук кылалы, болду. Маселе жок. Маселе жок. Магазин un satkан magazinler. Bir senani koyup satsa bolбойбу? Kontrol kılgan adam yok mu buların üstüne? Эми баалар ар кандай болот, бирок жанагы коюлган баадан жогору кете албайт. Ya mınan kırap durun. 2 gündün içinde bir un 1800 çıktı. Эми чуркап барып өзүңөр ажиотаж кылып атпайсыңар. Kudu uşuydu mınal yerde çıktım. Полный контейнер нан туган кылган. Элдин баары нанды сатып. Полный контейнер sattı. Elder muştaşkınga çeyim var da. Kaç Uzak bulacak. Bunu yakın yürüttüm. Ne oraya
Biz baskan deri ayırdığımızda her bir önceden bu katta da geçiyor. Koşuyor. Tekşehir'de ya. Ne gece? Hazırlı satıda atıyordu. Assalamu aleyküm. Geliler, yaxshimisilar? Geliler. Onu qanchadan sotyapsiz? Un sotmayapman. Unda naq pulga berish boshlangandan keyin un sotmadim. Ilgari kuni rost olib turibdi. Ozgina sotdim, 1,5 mingdan un sotdim. 1450 deb chiqish berdim. Unim yo'q, un bermayapti. 1800'den az, 1700'den az satıda. Hech kim men masalan un so'raylar, ko'raringlar. Hozir, chapat hozir. Yok, karap durdular. Bunlar birden kişi koptu. Oldu bu, basın karap durdu. Sodunu koyup veriyoruz. Bunlar bu şerif emez. Bunlar özünün faydasını koyuyor. Şuna koyuştu. Evet, sırası. Almaz. Çok öyle değil. Barkın, Mayli jo'natvorsin, biz hozir el un deyapti, och qolganlar bor. Endi uni bekitib oldi, chiqaraversin sotamiz. 50 so'mdan qo'yib. Yo'q, un chiqarmayapti-da, bermayapti. 2 kundan beri un bermaydi. El kelib och qoldik deydi. bu gece adresizatsiyalar düşüyor. Yok, bazı kaçırdı. Qayerdan alsan sklad? Sklad endi Karimova bermaydi-da bizga. Hozir Karim. Aytib qo'y. Karimova bermaydi. Meni aytinglar, shu Yusuf va shuna deyapti deb bizga umuman bermaydi. Yo, hozir beradi. Boshqa skladlar. Anaz, to'g'ri aytib Sotamiz, bekor o'tiribmiz. Hazır topolon kıla turganında, ajataj kıla turgan desese çok. Var çok jayında. Murdaga dayla mangal jey verildi. Gedil bundan bundan çok. Birisi şu oturgan dese çok. Bu desen öyle. Milkeminde turar. Söz dışarı gelip kıymat alış gerek. Milkeminde barlar. Bu şeyde bayağı min kalaganın tanda alırlar. Min sonundan başlap 1000 kaç son maçayını. Ne bir tur açılsalar urmat turanlar. Aha. Bu cümle demez. Daha bir 2-3 toşka uyuşturup bağışlıyor. Olmaz.